Familijo. Znate li da smo 30 pretplatnika od 15.500? Znači, ako ne dođemo do kraja vlogmasa do 20.000 pretplatnika, ništa nismo napravili. Danas je subota i zanima li vas koliko je sati trenutačno? 6:37. I dakle, danas je bila ubijačina na poslu. Šta ovi ljudi više kupuju? Da li oni jedu van praznika, božićnih, novogodišnjih, ili inače gladuju, a tek sad onako kupuju namirnice i jedu? Nikad nećemo saznat. Jedva sam dočekala da dođem doma i onda sam, naravno i dakako, kao tipična čoksa, prvo očistila cijeli stan, usisala, stavila prat robu, kao što možete vjerojatno čut. I nakon toga sam sredila samu sebe. Znate li vi koliko ja vas zapravo volim kad sam ja, nakon što sam došla s posla, otuširala se i onda sam se opet obukla. Dakle, obukla sam grudnjak za vas. Vjerujem da to zaslužuje ne samo subscribe, već i like na ovaj video. Ko preživi, pričat će. M vlogmas, M praznike na poslu. Primijetila sam jedno pitanje koje mi se često postavlja i to je što jedeš. Možeš li raditi mukbang i možeš li pričati story time-ove iz svog života. I ja sam u ovaj video odlučila objediniti sve te 3 navedene teme. S druge strane, također nisam još jela sam doduše na poslu marendu, ali nisam još pojela ručku večeru. Tako da zajedno ćemo jest, familijo, možete mi se pridružiti, pa pogledajte ovaj video dok vi budete ručali ili večerali ili doručkovali, što god. S druge strane, imat ćemo story time o jednoj temi koja vas iznimno interesira, a to je što ja radim, što sam ja radila u svom cijelom životu. I mogu vam reći da mi je jako drago što vas zanimaju, osim skinkera, osim šminke, osim drama, osim svega i ostalog. Jako mi je drago što vas zanimaju ove malo ozbiljnije životne teme. Ali moje pitanje je zašto volite gledat mukbanke? Zašto ljudi vole gledati druge ljude kako jedu? Evo, ja nemam pojma, ali ja ću podijeliti s vama što ja jedem danas. Ja sam pripremila tu tanjur. Dakle, ovo sam skuhala sinoć, tako da bih danas, da bismo Ivan i ja imali šta jest. Zato jer inače nemam vremena svaki dan za kuhat. Kao što možete vidjeti koliko je sati i na činjenicu da ja nemam video ni snimljen, a kamoli editiran. Znači, gledat ćete ga večeras. Ja ću se popet na trepavice, ali ćete ga gledat. I sinoć sam napravila, možemo ga nazvati rižoto, sa piletinom, sa paprikama, zelena, žuta, crvena i sa kineskim povrćem u kineskom umaku. I osim toga ćemo naravno i dakako staviti slatko-kiseli umak gore poviše, ali malo, samo mrvicu, jer već imamo dovoljno umaka, ali zaista obožavam slatko-kiseli. Ja mislim da će se nakon ovog videa moja mater mene odreći, budimo realni, putem Narodnih novina će me se odreći, zato jer ja sam odgojena za sve, samo ne za jedenje, pogotovo ne dok pričam. Dakle, koliko je ovo nezdravo i koliko su mukbanki onako realno nepristojni, gledat ljude kako pričaju dok žvaću punih usta, ali ovo ste tražili, tako da nemoj da bude dole ispod komentara šta žvačeš, šta smakaš i sve slično tome. Da se vratimo nazad na ono što jedem, dakle rekla sam vam za glavno jelo, puno povrća, piletina, koju najčešće i jedem, znate da ne jedem crveno meso, riža i naravno i dakako komad sira. Jer kod mene obrok ne prolazi bez komada sira i specifično o kojem siru je riječ, to je Milbona, čini mi se, Gouda, tamno plava iz Lidla i ovoga ima za kupiti kod nas i kad vam kažem, ovo je najbolji sir života. Trebala sam donijeti kopčicu za kosu da sklonim kosu, znači, mama oprosti, molim te. Definitivno jesam gladna, to ću vam prvo reći. A ono o čemu ćemo mi danas zajedno pričat, dok papamo, pričat ćemo o tome gdje sam ja sve u svom životu radila. I možemo započeti. Ne znam, ovo mi je prečudno, znači nikad nisam jela cijeli obrok na kameri. Ljudi, želite li recept za ovo jelo? Jer ovo je definitivno nešto savršeno. Definitivno u top 5 najdržih mojih jela. Obožavam ga i kuhat i volim zaista ovo jest. Mislim da je poprilično zdravo i primijetit ćete da ne jedem kruh, zato jer uz
ostale ugljikohidrate se trudim ne jest kruh. Ajme, mater će me se odreći što jedem na videu i pričam punih usta. Užas! Znači, sve mi se ohladilo dok sam ja namjestila sve za snimanje. Grozno. By the way, ovo je ovdje ananas. Samo da znate. Da li ljudi inače jedu McDonald's ili, ne znam, tipa Burger King kad rade mukbanke? Niste valjda mislili da ću ja tako nešto kretensko jest u svom videu? Ja jedem samo najfiniju hranu i da naglasim koju sama skuham. Ako niste nikad probali rižu i sir zajedno, morate. Znači, morate. I da započnemo s pričom. Ja sam vam familiju danas, kao što rekoh, došla s posla i rekla sam sama sebi, Nina, sješćeš i sjedećeš, ali to se nije dogodilo. Jer vam je stvar oko mene i posla ta da je moje drugo ime posao. Ja i kad ne radim ništa moram raditi nešto jer ja ne mogu živjeti s mirom Božijim i vlastitim ako nešto ne radim. Ja i dok ležim nešto radim, budite uvjereni u to. I mislim da je to nešto što su moji roditelji usadili od mene. Zato jer povrh svega moji roditelji, oboje i tata i mama, su veliki radnici. Nekad možda rade više, a manje pametnije. I to je nešto što je mene smetalo kod njih tokom mog života. Oni su jednostavno odgojeni i naučeni na takav stil života gdje je rad osnova svega. Budimo realni. Moj tata se zna šalit da on nije napravio svoju djecu da budu djeca, već radnici. I to vam je neđe okosnica mog cijelog života i razloga zašto ja jesam takva kakva jesam. Zašto nerviram sve svoje prijatelje, svog dečka i većinu ljudi koji me zaista poznaju u stvarnom životu. I reću vam jednu stvar, a ta je da ja radim od malena. Dakle, familijo, ja sam vam radnik i time rečeno zarađivač para cijelog svog života. Kao i dok sam bila dijete, tako i sada. I ja jednostavno ne znam za pojam da mi novac dolazi iz samo jednog izvora. Dakle, izvor prihoda da bude samo jedan. Dakle, ako to kod mene nije 6-7 izvora prihoda, ja nisam mirna. I to je nešto što sam nekako valjda poprimila od moje mame, ona je takva. I definitivno, zamislite, mene prije nekih 20 godina, ajmo reći, mala čoksa, slične ovakve kose. Ja sam vam kod dijete ljeti, dok su se sva druga djeca kupala, ja sam u tajnosti, jer mi roditelji to nisu dopuštali, u malom stonu na rivi, ispred restorana, dakle dok su se druga djeca kupala, ja sam prodavala školjke i zarađivala ozbiljne pare. Ja bi vam ujutro do podne ronila školjke i onda kad bi mama i tata otišli radit, ja bi uredila te školjke u neke čudnovate čombuline i životinjice i slično. I onda bi cijelo popodne, kada sam znala da to zaista mogu radit, kada me nisu roditelji vidjeli i znali gdje sam, jer su mislili da sam na kupanju kao i sva ostala normalna djeca od 8 godina, i ja bi prodavala školjke strancima. Dakle, uvijek sam imala ovakvu pličinu para, sakrivenu negdje, i znam da svaki puta kada bi moji roditelji imali, jel tako, rasprave o računima i troškovima i sve slično tome, ja tako mala bi samo se odjednom pojavila odnikud sa ovakvim plikom para i kao, evo, dam vam ja svoje pare, kao možemo platiti račune, nemojte se svađat. I doslovno moje mami i tati bi oči ispale ovako kao, odakle ti te pare, kome si to ukrala? I ja onako, nikom nisam ukrala, zaradila sam sama. I to vam je negdje objašnjenje što sam ja i tko sam ja kao čovjek. Dakle, osim toga što sam prodavala školjke ko mala, ja sam vam, familijo, bila pevaljka života. Ja sam bila pjevačica od malena. I ja bi na svakom obiteljskom druženju pjevala i dobivala pare za to. I sad ćemo se uozbiljiti pa ćemo krenuti na stvarni rad u mom životu. I kada sam zapravo počela raditi, je bilo kada se rodio moj brat, dakle bila sam njemu dadilja, ali zato nisam, to jest mama sam mu bila, budemo realni, zato nisam bila plaćena. I još jedan posao za koji nisam bila plaćena, a s druge strane bila sam plaćena, zato što su to moji roditelji koji su me hranili, oblačili i ispod čije krova sam živjela,
ako se vratimo na priču mog tate, kada je meni bilo 12 godina, znači mrzim ovo kad mi se hrana ohladi dok ja meljem i ovo je zašto ljudi ne pričaju dok jedu, budimo realni, mrzim ovo. Kada je meni bilo 12 godina, moji roditelji su proširili svoj vlastiti biznis. Moja mama je prestala raditi kao kuharica i počela je sa tatom se baviti školjkarstvom, to je biznis kojim se moja obitelj bavi već pa skoro od kad su u braku, tipa 30 godina. Osim toga, smo otvorili svoj štand sa domaćim proizvodima, tipa domaći proizvodi pomadore, rajčice, za sve koji ne znaju, patate, to jest krumpir, maslinovo ulje, vino. Zamislite mene malu čoksu, sa 12 godina, čuvam svog brata i usput prodajem rajčice ispred svoje kuće u malom Stonu. I od tog momenta pa nadalje je taj biznis samo rastao. Dakle, od malog stola do malo većeg stola, do malo većeg štanda, do sad doslovno cijele konstrukcije obiteljskog biznisa i nekih tipa 30 vrsta likera koje moja mama pravi, ajvara, domaćih proizvoda, ostale vrste rakije, maslinovog ulja. Time rečeno moram naglasiti da sam i kupila masline i brala grožđe. Osim toga, nekih tipa 20 vrsta marmelada koje moja mama kuha, zato jer je ona kuhar. I osim toga prodavali smo školjke. Ne znam da li znate za školjke koje se zovu kamenice, to jest ostrige. I osim toga dagnje ili drugo ime, ono meni draže, mušule. Dakle, to je ono čime se moja familija bavi, to sam vam i pokazala negdje u vlogu kada sam bila kući. Radili smo od jutra do mraka. I to sam radila negdje od svoje 12. godine do svoje 24. godine. Posao na moru, to je samo školjkarstvo, je definitivno jedan jako težak posao. Pogotovo za curu. I doslovno sam upoznala ljude iz cijelog svijeta. Ja možda u tom svom nekom tinejdžerskom periodu nisam imala priliku putovati po svijetu, ali definitivno mi nije žao niti sekunde. Zašto? Zato što je cijeli svijet dolazio k meni. I definitivno me taj obiteljski posao naučio puno životnih lekcija, vjerujte mi. I mislim da sam se djelomično baš radi tog posla naučila, jel tako, na život i na samu riječ posao. S obzirom na to da nisam bila plaćena za taj teški posao, dugotrajni, cijelodnevni, dakle kad imate svoj posao nema radno vrijeme, radite od 0 do 24, i definitivno sam ja morala naći način kako da zaradim novce, pogotovo zato što sam počela ići u srednju školu i onako tipa tjedni džeparac mi je bio 50 kuna, to vam je nekih tipa 7 eura, tjedni, nije dnevni, tjedni. I ja sam vam kao pravi mali poduzetnik počela, dakle, bacat neke biznis ideje. Dobila sam za svoju krizmu aparat i onda sam vam ja slikavala cure, jer je tada tek Facebook izašao kao hit života i postojanja. Lajkovi su postali, ne znam, valjda najbitnija stvar u životu. I onda sam ja slikavala cure za lajkove, a one bi mi plaćale. To je dok sam živjela u domu, kad sam išla u srednju školu. I to je bio jedan od načina kako sam zarađivala. Drugi način je bio da sam pisala drugima domaće zadaće. Osim toga, ja sam vam od konca za pletenje goblena izrađivala sam narukvice i te sam narukvice također prodavala. A što se tiče najčešće ljeta i kako sam zarađivala novac, jest taj način da bih ja kući odradila jednu smjenu i s obzirom na to da su mi trebali novci, a ako sam se htjela išta priuštiti kupiti, ja sam vam osim toga prvi puta sa svojih 16 godina našla prvi posao. Dakle, bila sam prijavljena na učenički ugovor kao, jel tako, učenik srednje škole sa svojih 16 godina. I moj prvi posao plaćen ikada, možete li pogoditi što je bio? Ja sam vam, familijo, prala prozore na Ininoj pumpi. I to je bio, time rečeno, moj ljetni posao. Ja bih otišla u smjenu, radila cijelu jednu smjenu i onda bi došla kući i nastavila bi raditi u svom obiteljskom poslu.
To je trajalo nekih pola ljeta, zato jer ostalu polovicu ljeta sam morala raditi praksu u hotelu, pošto sam išla u turističku ugostiteljsku školu u Dubrovniku i naravno i dakako opet smjena u hotelu, smjena kući. Bila sam plaćena za skoro 2 mjeseca rada u hotelu 500 kuna, cijelih 500 kuna. Nakon tih mojih 16 godina, 17. i 18. godinu sam radila u suvenirnici i opet naravno ponavljam isto, smjenu kući, smjenu u suvenirnici. I naravno da kad dođem s posla navečer, onda opet zatvaraj štand, obiteljski posao, pomozi mami, šta treba pomoći, očistiti kuću i sve slično tome. Tokom svoje srednje škole zaista jesam radila nekad i više od 2 posla, dakle obiteljski posao i još nešto sa strane bih našla, tako da bih mogla zaraditi neke novce sa strane. E sad, familijo, nakon toga dolazimo do mog fakulteta, dakle ja nastavljam i dalje raditi u obiteljskom poslu, ali na fakultetu sam ja skužila, znate šta, neću ja moći ovaj fakultet odraditi u roku, ako budem još i radila posao uz to, stvarni posao, znači otići negdje u smjenu, 8 sati ili manje, 6 do 8 sati. I onda sam ja došla na ideju, još na prvoj godini svog fakulteta, a odradila sam ih punih 5, došla sam na ideju, pošto ja jednostavno imam neku žicu za pisanje i volim istraživati, zaista volim i engleski jezik, ja sam vam došla na ideju da bi umjesto da nađem posao na fakultetu, bilo pametnije da ja, kao što sam u srednjoj pisala domaće zadaće drugima, da lektoriram radove mojih kolega sa fakulteta i da radim prijevode sa hrvatskog na engleski ili obrnuto. To je ono čime sam se bavila ja svih svojih 5 godina fakulteta i reću vam samo da je to zaista bilo mukotrpno, jer je bilo momenata kad mi se doslovno plakalo, dakle ja tipkam i pišem i prepravljam, a svi moji ostali kolege i prijatelji idu vani. Neću vam reći koliko momenata bilo kada sam ja pisala neki rad ili ispravljala nešto, doslovno 10 minuta prije nego što trebamo ići u izlazak. S tim da moram naglasiti da sam u sve to morala obavljati svoje fakultetske obaveze, učiti, polagati ispite. Tako da bih naravno i dakako sve završila u roku prije svih ostalih koji, jel tako, odu na drugi rok, kako bih što prije mogla otići kući da bih radila u obiteljskom poslu. Dakle, ja sam, dok mi moji drugi kolege bili do polovine 7. mjeseca na fakultetu i polagali i dalje ispite, ja bi već početkom 6. mjeseca bila kući i radila. Dakle, nije bilo te opcije da odem na drugi rok. Dakle, da padnem neki ispit. Dolazimo do 4. godine mog fakulteta i prelazak na samu 5. godinu fakulteta, gdje sam ja napravila pauzu između od godine dana, jer jednostavno negdje nisam imala novaca za nastaviti fakultet dalje. Specifično u tom momentu mog života. I odlučila sam pauzirati godinicu i odlučila sam zaraditi neke novce i zaposlila sam se u Dubrovniku u agenciji, turističkoj agenciji, što je bila negdje do tada i moja struka. I ja sam vam po cijelom Dubrovniku dijelila letke. Letke za tu istu turističku agenciju i definitivno upoznala predivne ljude, kako klijente, tako i moje bivše kolege. I dolazimo zapravo do te zadnje godine mog fakulteta, gdje sam ja opet nastavila dalje lektorirati radove, budimo realni, naravno i dakako, znači pare života. Vjerujte mi da trebate naplatiti tatinim sinovima i ćerkama svoj vlastiti mozak. Mislim da sam se najela više zraka pričajući, bože sramote, nego što sam se najela ove hrane. Nakon moje 5. godine fakulteta, ja sam vam bila jedno izgubljeno malo pače, familijom, i ubila sam se u traženju posla cijelo ljeto nakon fakulteta, zato jer sam odlučila da ću prestati raditi u obiteljskom poslu. Negdje jednostavno sam htjela iskušati neki svoj put i putanju i realno, nakon 12 godina rada, zaista vam dođe do tu
dakle težačkog rada, svakodnevnog rada, cjelodnevnog dana, budimo realni, i htjela sam zaista pokušati samostalno nekako vidjeti da li uopće ima ikakvog smisla taj fakultet koji sam ja završila i da onako, znači, nađem na svom području za nešto što sam se školovala, da zaista nađem i posao. I to je bilo veoma neuspješno, zato jer sam ja, ako niste znali, iz Hrvatske. I moj prvi posao, stvarni, ovo bi bio prvi stvarni posao koji sam uspjela naći nakon fakulteta. Nakon 6 mjeseci traženja istog posla, uspjela sam naći posao koji se zove stručno usavršavanje u agenciji za koji je plaća iznosila mjesečno 2600 kuna. Da li je to tipa niti 400 eura? Ako bi se tipa 350 eura. Ovo bi doslovno bila cijela jedna samostalna priča za jedan totalno samostalni video, kako sam uopće uspijevala preživjeti sa toliko malo novca, a s obzirom na to da sam sama sebi plaćala i stan, i režije, i hranu, i sve ostale potrepštine koje jednoj curi trebaju. Ali, definitivno je to bilo razdoblje mog života koje me naučilo mnogo čemu. I radila sam u toj agenciji nekih 6 mjeseci i onda sam skužila da jednostavno ne mogu živjeti od zraka i da moram pronaći neki drugi posao. I time smo familije završili priču o mom prvom stvarnom poslu, gdje bih ja zaključila sa nemojte nikad otići na stručno usavršavanje. Bližimo se sadašnjosti, zaista, i dolazimo do sljedećeg mog posla, koji je bio apsolutno i van svega onoga što sam do tada radila, a opet s druge strane je bio jako blizak posao meni i onome što ja jesam, a time rečeno, ja bih za sebe rekla da sam ja jedan vrhunski prodavač. I mislim da je to baš radi toga što sam tako radila sa ljudima iz cijelog svijeta, prodavala svoje vlastite proizvode, domaće, iz obiteljskog posla. I negdje jednostavno se valjda prodaja ukorijenila meni u moje postojanje. I moja mama se znala šalit onako sa gostima, da sam ja tako dobar prodavač da bi uspjela i Bogu njegovu lijevu nogu prodat. To je nešto što je moja mama često govorila. I ja sam vam kao sljedeći posao dobila posao prodavača u salonu namještaja. To vam je bio salon namještaja koji se zove Prima. I vjerojatno će biti većini vas vrlo dobro poznat taj salon namještaja. I ne mogu reći da je moje iskustvo bilo ugodno. Imala sam stvarno dobrih kolega radnih, ali sam imala i onih druge vrste. I definitivno ljudi koji su manje obrazovani od mene, ako ćemo gledati na školu, ali koji su se ponašali puno pametnijima od mene. Ne smatram nužno da obrazovanje označava nečiju pamet. Dakle, ima puno ljudi koje je život više naučio nego što te jedna škola može zapravo naučiti. Ali naišla sam na tom poslu na dosta izrugivanja, a na tu temu koji posao zapravo radim, a za što sam školovana. Dakle, da to nije posao zapravo, to je ono što su moji kolege meni često znali reći, da to nije posao za magistra i da kako to da ja sa diplomom radim isto što i oni koji nemaju ni, ne znam, tipa srednju školu, jedva završeno. Tako da to je zaista bilo jedno veoma poučno iskustvo, rad u toj trgovini, ali ono što vam ja mogu reći je to da sam ja naučila da sam opet genijalac života i da obožavam samu sebe. Ja sam bez ikakvog beda, dakle, naučila apsolutno sve ono tipa o namještaju. Ako se sjećate mog videa o kuhinji mojoj iz Njemačke, naučila sam dizajnirati kuhinje i to me naučilo da napravim sama sebi kuhinju kada sam se doselila u Njemačku. Tako da definitivno smatram da u sva neugodna iskustva koja sam izvukla, sve neugodne lekcije koje sam naučila iz rada u Primi, smatram da zaista postoji razlog za sve u životu. I možda vam u ovom sada trenutku
To nije kristalno jasno, ali vjerujte mi, u budućnosti kada se osvrnete unazad, sve će zaista imati smisla. I tako sam ja, familijo, bila jedan od najmlađih, najnovijih zaposlenika koji je imao najveći promet. Što se tiče same prodaje namještaja, i na tom poslu sam radila pa skoro godinu dana, mogu vam reći. Moja plaća tada, jer znam da je to ono što vas zanima, moja plaća je bila 4000 kuna okruglo i moj problem, općenito generalno s tim poslom, je bio taj što se stalno obećavala veća plaća, dobivat ćete bonuse, ali bez obzira na to koliko bih ja stvari skupih prodala, tog bonusa nikad nije bilo. I tu je meni postalo jasno da ću ja morat promijeniti posao opet. I tu dolazimo do Njemačke. Dakle, ja, familijo, kada sam prestala raditi u salonu, tada je već moj dečko bio u Njemačkoj i tražio posao. Tako smo se dogovorili, tako je i bilo. Shvatili smo brzo, mi, sa diplomama, nakon završenog fakulteta, da za nas u Hrvatskoj, nažalost, nema mjesta. U ovoj trenutačnoj situaciji, zaista za mlade, pametne, obrazovane ljude u Hrvatskoj nema mjesta. Bez obzira što Kolinda i bilo koji drugi predsjednik rekao, Hrvatska je doslovno za mene nulta kategorija. Stanje u Bosni i Srbiji je još gore. Šta mislite zašto toliko influencera? Sve više i više influencera ima. Zato. I time rečeno, familijo, dolazimo do Njemački, gdje smo se ja i moj dečko dogovorili da se selimo. Da pakiramo svoje živote u sve skupa zajedno 4 kufera i da se selimo u potpuno nepoznatu, dakle, državu, čiji jezik ne znamo, ali da se mi selimo. Znači, pobjednici života, valjda. Ja stvarno više ne mogu jest, ovo ću ostaviti Ivanu kad dođe kući. Vidite, imam male kukuruziće. Je vam ovo gadno? Eno, mašina mi je gotova. Mali kukuruzić. Mini kukuruz! Neću pretjerano puno i dugo razglabati u Njemačkoj, mom poslu u Njemačkoj, jer sam taj video već snimila. Kako sam došla tu, kako sam našla posao, što radim, gdje radim, kolika mi je plaća. To sam, apsolutno potpuno, sve iskreno, podijelila s vama već u prethodnim videima. Linkat ću tu poviše sebe specifično taj video gdje sam to pričala. Ali ovdje ću ukratko reći da je moj treći stvarni, zaista pravi posao bio ovaj ovdje u Njemačkoj, gdje sam ja došla, dakle nekih 3, ako ne 4, već 3 mjeseca nakon Ivana sam ja došla u Njemačku zaista. Nakon što on uspio pronaći stan za nas, da se ja zaista i doselim, u međuvremenu sam raskrstila sa primom i sa mojim radom u tom salonu namještaja. Raskrstila sam s njima sve svoje, tako, račune i pripremila sam se za polazak, zaista i došla u Njemačku 28.5.2019. godine. Da, 27. na 28.5.2019. godine sam ja zaista i došla u Njemačku i nekih tipa mjesec dana nakon sam ja zaista i počela tražiti posao u Njemačkoj. Ivan je tada već radio. Kada sam, naravno i dakako, opremila stan, sredila malo, dakle, situaciju sa životom i sve sam vam to naravno i dakako snimala tada u vlogovima prije godinu dana, pa možete otići pogledati ako vas tako nešto zanima. I ja sam vam nakon mjesec dana počela tražiti posao i u roku 7 dana što sam tražila posao, sam ga zaista i našla. I to je moj zadnji stvarni posao na kojem sada trenutačno radim i to je trgovina u Njemačkoj. Neću vam otkriti ime zato jer mi je stalo, s obzirom na to da me puno ljudi prati, a znate gdje živim, a ja cijenim svoje kolege i njihovu privatnost,
ne nužno radi sebe, već radi drugih ljudi koji me okružuju. Ne volim govoriti gdje radim dok ne prestanem raditi na nekom mjestu, time rečeno gdje radim. I moju plaću koju imam na ovoj poziciji sam podijelila s vama također u prethodno spomenutom videu. Ja ne mogu više jest familio, zaista ne mogu. Još jedan razlog zašto će me za mater vlastita odreći jer ostavljam u tanjuru. Dakle, grijeh, sad bi ona rekla. I mogu vam reći da što se tiče mog ovog zadnjeg posla, naravno i dakako, na svakom poslu u svom životu ćete imati radne kolege. I neće uvijek ti radni kolege biti dobri prema vama. Ali i to je, naravno i dakako, još jedna životna lekcija. Dakle, to je za vas da naučite kakvi ljudi postoje. I definitivno, ono što ja mogu reći je to da ima predivnih ljudi na ovom svijetu, ali ima gamadi vansvemirskih razmjera. Ja sam na svom poslu nakon nepuna 4 mjeseca rada, dok sam još bila na probnom ugovoru od 6 mjeseci, ja sam dobila ponudu za veću plaću i za stalni ugovor. I u povijesti firme, koliko moj direktor Švabo, Njemac, ima svoju firmu, mislim da sam ja jedna od rijetkih, ako ne i, valjda i, a nisam sigurno jedina, mora postojati još neka druga osoba, ali mislim da sam najkraće radila u firmi, a da sam dobila stalni ugovor, dok sam još bila na probnom ugovoru, i to još i povišicu. I poprilično veliku povišicu, s obzirom na to da je moj šef Švaba, znate kako se Švaba malo škrte. I stvar je u tome da ja, osim što sam dobar radnik, jer na temelju toga i jesam dobila sve te, jel tako, pluseve na svom radnom mjestu, osim toga, ja sam visoko školovana osoba, obrazovana osoba i stvar je u tome da sam ja Auslander. I to je ono što ću ja biti uvijek i zauvijek u očima Švaba. I tu smo negdje došli do problema na trenutačnom poslu koja ja imam sa original Švabicama, specifično 2 moje kolegice, o čemu smo također ukratko malo pričali na samom Instaču. I definitivno, s obzirom na sve ono što sam ja dobila od mog šefa i na moju obrazovanost, negdje se valjda jednostavno u mojim kolegama rodio strah da bih mogla ja možda preuzeti njihovu poziciju na poslu i tu je negdje počeo ozbiljan mobbing sa njihove strane, a prema meni. I to mi je definitivno jedno od najneugodnijih iskustava koje sam imala do sad u Njemačkoj. Em se vi kao stranac osjećate još više kao stranac i radi toga što ne znate jezik toliko dobro, da im možete jebat mater. I osim toga, nekako, kada naiđete na takve ljude, kada dođete u neku stranu državu čiji jezik ne znate, još vam više ogade apsolutno sve. Dakle, i državu, i jezik, i ljude, i sve vam ogade. Ali, kao što ja uvijek volim reći, to je samo još jedna od lekcija s kojima je mene život podario. I definitivno jednom u budućnosti ću se osvrnuti na ovu trenutačnu situaciju, gdje će mi ovo sve biti možda pomalo smiješno, ali će definitivno dobiti svoj značaj. Možda ne sad, ali kao što sam vam prethodno rekla, jednom u budućnosti će sve zaista imati smisla. Čoksa, ne smiješ zaboraviti nadodat valjda najvažniji posao koji si ikad imala u svom životu, a to je posao influencera, točno ovaj posao. Dok ti sada editiraš taj video da podijeliš s familijom, da se već 3 godine bavim ovim, samim YouTubeom, samim Instagramom, kao influencer života, valjda, najpoznatiji skincare artist Balkana, točnije od svog prvog posla, onog stvarnog, u samoj agenciji nakon fakulteta, pa sve do sada, do njemački, već 3 godine se bavim, evo, točno ovim, familijom. Doduše, možda nisam plaćena jednako kao u njemački na poslu, možda nisam plaćena onoliko koliko zaslužujem, onoliko koliko si ja priželjkujem, ali definitivno barem moment iščekivanja, napetosti, ali barem volim ono što radim. Ona mašina u pozadini će biti moj kraj. Tako da, to bi negdje, familijo, bio moj zadnji posao
I time rečeno zadnja tema ovog videa danas. Ja ću sada otići spremiti Ivanu njegovu večeru kada dođe s posla kući da jede, dok ću ja naravno i dakako editirat ovaj video. Familijo, nadam se da ste uživali u ovom malom story time-u, nadam se da ste se i vi najeli skupa sa mnom. Hvala vam što ste gledali i vidimo se već sutra.